Oh, go hit the tree. Go hit the tree. Sorry, filming. Yep. Lights, camera. Woo, woo. Well, hello. Sige, mamutang mga beshi. Karong adlaw ipatanon ako sa inyo ang reality diri sa Siargao. Kung unsa ka gwapa ang lugar, pero unsa ka crowded ang Siargao karon. So, paradise ba ni siya or dili? Ikaw mo magpili. Ikaw mo mag-decide. Yan. Wow. So, So pila ka buok. peaceful. Grabe na. So, grabe, pila ka buok ang mga tourist vans karon. Unya, kung man diri, mato kami sa famous tree swing. So, usa sa pinaka-nindot na Instagram shot. Pero nakurat ko, kaya na ay entrance fee karon. Pero astig kayo, malingaw pa ta. So, Tara! can't reach you. Oh. Tara! Sige, so karong adlaw dili ko gusto magreklamo. Gusto lang nako ipatanaw kung unsay mga bago diri sa Siargao. So makita ninyo diri mga flags, semento path, semento ang agyanan diri. Na ay entrance fee sa una, virgin pag yun. Pero morning astig diri kay na ay rope swing man. Migo! Kamusta? Okay raman. Atong bisita ba? Atong pagkanog butong? Ha? Pasin lang. Oo. Pero magtamling pa ta. Oh, magtabling ta. Kaya Oo. sikat ta ron. Kitsi ka rin pangangan mo? Si Nanding. Si? Nanding. Sige, mo na akong migo. Sa Miyagi na kami nakaila. Ang pinaka listo kayo, pinaka maayo magtamling dire. Oo. Pinaka gwapo pa. Oo. Sige, so mag double backflip ka? Imo uyab, migo? Dili. Dili. Mag double backflip ka ba? Ay, ato ako, migo. Ato. Ayo na. Sige, si Joey ang pinaka listo na mag rope swing. Listo? Best. Oh, I'm not. But you did miss when I did a double backflip because the Yeah. GoPro went flat. She's oh. That's gonna be me. Heck yeah. I want to film you first. Okay, sige na mauna. No, I need to see. Ayaw nervyos. I'm not nervous. I am. But Sige na. no, I need to someone. Need to someone. I can't even English now. Yeah, well, I can't even English. Speak English. I got. Kinsa nga inday, kinsa nga inday. Si Inday. Oh, kinsa nga inday unahon. Ay, inday man putong isa. Ikaw na lang. Ikaw magtulo na mo. Manang listo, no? Ikaw na lang. Sige na, kay nervyos ni siya. Ayaw ko ulaw. Ay, nako. Hello, oi. Hello, oy, sige. Oi. My God. Can you do that? No. Send it. Oh, now I just gotta get up. Yeah, he's gonna be up there to hand the rope to you. Oh, how far do I go? He'll tell you. You know I suck He's gonna guide you up. at trees. Ayaw, danlog ha? What? Don't slip. My inner Filipino coming out. You got this. Your inner Filipino. Thanks. Thanks. It's just you. Wait, this is. Pasa. Okay. Stay here. Kulob na, kulob na. Good luck ka diha. What's one? Kulob. Eh, hagda kinirakan. Eh, yan. Very good. Very good. Basa. Atras ang kamot nimo, lawas nimo, atras diri, atras. Awid lang dia. Awid lang. Atras lang diri. Atras pa jud. Ayaw na ni apak, ayaw na. Ayaw na ni apak. Ana, yaw na ni. Oh, yan. Ilang sa kuha. Gil sa kuha, ayaw ka ulaw. Gil sa ako. English? Ayaw. Kana. English daw. Apak sa kuha ba? What? Okay, what do you say? Bahala ka diha. Sige, ikaw na lang bahala. Ikaw na lang bahala daw. Swing lang. Go. Hold on tight. Oh. Don't hit the tree. Don't hit the tree.
I thought you were letting go though. Good job. You almost hit the tree. That's funny. Heck yeah. Good job. Like a monkey. Ora magkaw unggoy. Ambak. Stay. Sa dubdub ba? Ayos. Okay bay, okay bay. Master naman gud si Sir Kaloy, master naman, master. Salamat boy. Ling nasad si Inday. Yeah, swing again though. Redeem yourself. No. Masunod, ikaw mauna. Triple. Pero kung di ka kaya, di ko masunod. Oo. Bisa isa, wala isa. Oh. Dua si Kaloy mo kuan. Tulo na lang para stig. Tulo mo. Ay, di ko. Oh, sige. Wag una to nuyo lagi. Madua? Oo. Udua, wag una nuyo tanawan mo. Wag una nuyo. Sayon. Uy! Oh! Woohoo! Delikado. Delikado. Chow! Taro nga pag backflip ha, ayuha ba? Oh, tarong nga. Ayuha! Boom! Pastilan, masunod ko. Tangtang man ang kuan, ang ngipon. Natangtang ang shorts. Ang ngipon. Ayos, ako sunod. Kasunod. Sige, masunod ko sa iyang double backflip. Cool ba na ko? I don't think you can do Last it. sa Miyagi, naigaw akong niilog sa kagayo. Lego ay mga itlog. Natangtang ang usa. Kami tulo daw ni Kuya Nandig sunod. Sunod si Kaloy. Kaloy. Lang po tayo sa itlog. Bay! Dina bay! Beginner ba? Beginner. Double backflip daw ya. Be careful. Basta mga Bisaya, mga listo man na. Mga listo! Bay, okay nga kayo bay. Master, okay ka doon, okay. Sir Kaloy, di makaya. Di makaya bay. You actually did it. What? You actually did it. You think I would? Nah. Bay nga nung listo magkamot ambling bay. One more, no? Why? Sige na. It's just gonna be wet. And... Last na ni, last. Yeah, but I don't know how to not fuck it up. Sige, last. No, I have last. That's I'm good. Don't zoom in. Zoe, 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 Zoe. Ooh. Let's go! Woo-hoo-hoo! Send it! Chahoo! Kuya, lalay mo si Ma'am, Kuya Barbik. Go, Sobe. Go, Sobe. Do anything. Yeah. What do you mean? Yeah. Kuya Deng, ito yun. Hi. Hello. Hello! Done it once. Oh, there. Uy, bagay man. Bagay. Oh. Nice spark. Can you stop? Bug-eye me. Don't you bagay me. Dili ko mahayop, dili ko mo tao, kay bagay man. I'm short. Gina-tripping ani mo siya. Di kumidyahan, Rob. Sus, marasit. Sige na, kapoy na siya. Ayun. Sige. Good luck. Haway do. Hold tight. Oh, I'm holding tight. I'm gonna need you to translate in English. Yeah. Yeah. Wait, but how do I not do what I did before? Uy, tara daw. I don't know. Experience. Experience? 1, 2, 3, go. Oh. Same thing. Let go. Oh. How was it? Yeah, good. Better than your first? Think so? Significantly worse.
Sige bay, kung mo tumbling ko diya sa taas, musunod ka. Musunod ko, pag di na ako makaya, di ko musunod. Mudive na lang ko. O sige. O sige. Dive. Pero mas delikado kung mag-dive kay naba man. Bahala lang, magbuwak akong ulo, basta mudive ko. Di lang ko maulaw ni mo. Sige. Oo, sunod ko. Sige. Sige, wala ko na kami sa punta. Uy, sinilas na ko. Limtanon yun ako. No, limtanon. Tiguang na, tiguang na. Mo gani puti akong buhok. Tiguang na. Sige. Nahong sir bata pa Sa nahong bata. sa edad o sa Sa utok. Tiguang na. guwang na. Oo, bitaw. Mao gyud na sir. Salamat. Dagang hiunaw na sir malimta na gyud. Gani. Salamat. Ah, nibalik ko diri. Nabili na akong t-shirt. Akong sinina. Tiguang kaayo. Pastilan. Sige, so. Dagan niabot diri. So, muwato kami sa Pikas. Mubalhin kami siguro sa caves kay wa pa siya nakato. Dili ko ganan na gipa-develop diri. Pero kasabot man kay makitabang ni siya sa mga locals kay na entrance fee. So at least makitabang ni siya sa ila ha. Para na sila income. Sige, so muwato kami sa Pikas. Sige, unsa ni siya? Tayang Ban Cave. Wow. Heck yeah. Unsay na dito? Did that wrong. My left hand is effective. What's here? Yeah. The Tayang Ban Cave. Good job. Let's go. Sige, suki man ko dire. Bay! Musta boy? Balik na bay ba? Balik-balik. Grabe na. Morning kita na ka bay. Gamigin. Oh, kamigin. Sikat na ka. Yeah, sikat ni siya no. You're famous. I wouldn't say Artista that. na. Ha? Artista na ka. Artista na ka. Kalimut ako. Kanubo. Ano po ba? Oh. Kaya dapat sa, Unsa man? masabi mo kapangalan. Ako? Si Kaloy. Kaloy! Oh. Oo. Gay na gulo eh. Gay. Gay gulo. Kahit kagulo? I don't have a hard head. No, kasabot. Tugubay na. Hala. Patay ka ron. Sige dai, asa na padong. Asa na padong. We're going. Oo. I don't know. Suroy. Sorry. Sige. Oh, ang galing. Listo. Listo? Ambak. Ayo pag-ambak. Siguro ma-discrash ka diya. Pwede ko magsulay? Pwede ko magsulay? Pwede ko? Magsulay ko ba? Yan naman. Ha? Kaya dako ko? Delay man. Digon man na. Mag-testing kami. Mag-testing ni siya. Kung maguba, mabayad siya. Dili, kamu mo bayad? Sure, oy. Kamu pa nakaguba? Kung maguba, mabayad. So ayaw ka balaka. Dili ka mo bugat? Dili ko bugat. Puro bukog man ko. Hala, guba. Bayad na, bayad. I need someone to hold me, child. Tabangi daw siya. Straight? Straight. Straight what? Ambot. That? Chinelas kwa ah. Tiniil na lang. Tiniil. Ayaw mag-chinelas. Okay. Very nice, very nice. Taas yung tiil. Yeah, my tail is the us. Okay. Di siya kaya. Boy, I'm cramping. Di siya kaya. Ako be. Let me. One more time. Sige na. I'm sticking. Grabe, walay balance no. Hold on. Lingkod sa. Mas budlay, mas lison man na. Amping. Surrender na, surrender. Ako na sad. Okay. Ay, lisod di ay. Lisod kayo. Utot man ni. Masin ka pa siya madagma. Las. Ani lang siguro. Ay, dili. Lisod ka pag ba? Yung pagkabata ko doon na yan. Gusto ko doon katistimog. Nagingay na ako. Surrender na ko. Kita listo. Wish. Ow!
Wow! Morning paniyoto na mo. Unsa gani? Brownie, pan, cokes, Sprite. Sprite! Sprite. Grabe ka, Amerikano ka. I only eat bread. Okay, padayon pa ta? Padayon pa? Padayon pa ta? Padayon pa kami? Ah, sige. So we're going around the island. We've been here for how long? We've been here like a week already. This is the first time I've actually seen the island. It's really hot. In it, Kajo. Is that it? Karajo. Kajo. I gave it a shot. Nice viewpoint. Be nice. What's the name? Mananao. 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 Astig. The trees. Lots of trees. Island tour kami karon. Tuyo kami sa tibok na isla. Oh. And kami sa Pacifico. Nagbuhay, nagsaka kami diri sa Mananao kay astig ang view. B as in Victor. As in Victor. A as in Eagle. And amot kung mohapit kami sa waterfalls sa Taktak, basin lang. Iputo nilang kahoy, so dili na pwede mo ambak sa kahoy. So wala na ilingaw, pero basin mohapit. Basin lang. Magtanaw ta, tanaw na to. So, Tara! sige. Really just tip it in. Wait. Nahurot ang gasolina. Oh, Hurry, put it in there. I am. No, twirl it. Why? It's good. There you go. Sige, si Joey, dili siya kapalo magbiyahe og scooter. Unya, semi ni siya. So, karon musulay siya. Bisan hotdog, bisan sote na we're dili not. siya. No, because it's semi. I will do only. Nope. No, Try it. Nope me. It's the same thing. What do you I'll mean teach it's you. the same thing? Come on. No, can I at least be facing the direction I need to go in? Sure. No. No. How do I go? The brake is on your right, Oh, okay, well that makes sense. How do I? and then you just go. What, like that? Oh. Yep, you just push it down. You can even do it right now. Practice. What? Right now? Yep. Oh, third. See, it's the Okay. same thing, but while you're driving, you just let go of the gas and then you push it down. All right, push down. Push down on this. Nope. Now you're in this fourth. one? Yep. Now one more. All right, now you're in second. Now That's a I good go. way to start because if you're in first, then it's strong. All right, you're right. Yeah, we're doing. Let go. Get off. All right, I thought I would be able to teach you how to drive semi-auto. Didn't think it'd be this hard. Like, no, I got this. Let's try No, it. I appreciate the way, boss. I'm trying. Nailed it. As long as I'm vlogging, she'll try. Well, let's go home. Yeah. All right, give us a I'll rundown. Saw the entire island. Now we're just going home. We're gonna go home. We're going home. We're gonna edit. Huli kami, mag-edit kami kay Duga na wala ko nakapost. Abi ninyo, nihuli na siya. Sige mo, nag-message niya na balik diri sa Pinas kay wala ko nag-post og vlog, so pasensya. Di ba? Diba? Oo. Sige, so karon muli na kami. Sige, so salamat sa pagtanaw. Og amping mo, taran! Calling out to heaven above for you.